Majda, još jednom, dobro jutro. O čemu nam pričaš u nastavku? Dobro jutro još jednom. Dakle, ovoga jutra, odnosno druga priča, vezana je za riblji fond i vode i rijeke Podgorice. Dakle, već skoro mjesec dana na rijekama Podgorice mogu se vidjeti ekopatrole koje čine volonteri. Građani su se sami organizovali kako bi spriječili krivolov na podgoričkim rijekama. Oni tvrde da ribočuvara nema i da aktualni oglas koje je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede za ustupanje ribljeg fonda na korišćenje nije u skladu sa zakonom o ribarstvu. U resornom Ministarstvu poljoprivrede sve to naravno negiraju. Gledamo prilog. Repa, što bi mi ribolovci rekli, u vodama Podgorice nema. Zbog ovakvog stanja grupa građana okupljena u nevladinoj organizaciji za vode Podgorice svakodnevno patrolira podgoričkim rijekama. Zbog toga što, kako kažu, čuvara nema, prinuđeni su da se sami bore protiv krivolovaca. Ne kako ministar prije neki dan u izjavi svoje reče kontrolišemo ribolov, već da prijavljujemo krivolov. Iz Ministarstva poljoprivrede, međutim, tvrde da se ribočuvarske službe redovno i uredno organizuju. Sportsko-ribolovni klub Podgorice je redovno i uredno organizovao ribočuvarske službe, izvještavao o stanju na terenu i omogućio očuvanje ribljeg fonda. U ovom klubu postoji uredna dokumentacija o svim sprovedenim aktivnostima, kako u organizaciji čuvarske službe, tako i o oduzetim, uništenim, nedozvoljenim sredstvima i drugo. Grupa građana s druge strane tvrdi da se svakodnevno susreće s krivolovcima. Pored ovoga, kao glavni problem ističu i raspisivanje oglasa za ustupanje ribljeg fonda na korišćenje, koji, kako tvrde, nije u skladu sa važećim zakonom o ribarstvu. Prije svega zbog toga što su ribolovne osnove kojima se utvrđuju količine ribe istekle još prije 2 godine. No, to nije sve. Izostavljanje nekoliko vrsta plemenitih, ugroženih i endemskih vrsta riba iz oglasa, konkretno za vode Podgorice, to su mekousna pastrmka, klavatica, skobalj i strun, salmodentex. Samim tim što ih je ministarstvo nespretno izostavilo iz tog oglasa, eventualan korisnik ribljeg fonda nije dužan po zakonu da te ribe čuva, unapređuje njihova staništa i oporavlja i onako ugrožen riblji fond. Iz resornog ministarstva tvrde da je oglas raspisan po zakonu te da su namjere volontera u stvari da spriječe izbor kandidata za ustupanje ribljeg fonda u glavnom gradu. Nećemo dozvoliti da pojedinci, bez obzira na pritiske i zloupotrebu medija, dođu do gazdovanja nad vodama u Podgorici mimo zakonskih procedura. Nama je jasan cilj pojedinca koji želi predstaviti javnosti da postoji akutni problem u ovoj oblasti, jer svi znamo da gazdovanje ribolovnim vodama može biti jako profitabilan posao. Iz resornog ministarstva su ranije uputili poziv aktivistima da se i sami prijave na oglas. Mi nismo ti koji treba da radimo posao od nekoga ko je plaćen za to, mi smo tu da ukazujemo na greške, nedostatke i alarmantno stanje na vodama Podgorice. Nezadovoljni smo, ribolovci smo, tako da mislim da je naša inicijativa usmjerena ka rješavanju problema, a nemamo osjećaj da nas doživljavaju tako u resornom ministarstvu. Nažalost. Javni oglas Ministarstva poljoprivrede kojim je predviđeno ustupanje ribljeg fonda na korišćenje tokom naredne 3 godine traje do kraja nedelje. Moj sagovornik na ovu temu je Ivan Rakočević, koordinator ekopatrola iz nevladine organizacije za vode Podgorice. Gospodine Rakočeviću, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, vidjeli smo prilog iz ministarstva, tvrde da zapravo sportski ribolovni klub Podgorica uredno i redovno šalje svoje čuvare na terenu. Da li ste vi te čuvare srijetali na terenu i kakvo je stanje s kojim ste se vi susretli na rijekama Podgorice? Prvo da vam se zahvalim na pozivu. Što se tiče čuvara sportsko-ribolovnog kluba Podgorica, u zadnjih godinu dana o tome najbolje mogu građani da svjedoče, niko ih vidio nije. Pojavili su se mjesec dana u prošlog proljeća da naplate dozvole, od tad ih niko ne vidi. Tome mogu da svjedoče građani, kao što sam rekao, stanjem istog na vodi, znači u tim vodama repa nema koliko u donjem toku organizovana banda krivolovaca
prži ribu agregatima, dinamitima, mrežama i šta sve ne čine. Samim tim smo se pokupili nezadovoljstvom da promijenimo stvari sa mrtve tačke i slali smo ministarstvu dopise da nas prihvati kao saradnika, a ne kao prijetnju i nekoga ko nešto drugo želi da uradi. Rekli ste mi da ste vi dobili prijetnju, zapravo jedan vaš član od krivolovca kojeg ste uhvatili na djelu, je li tako? Tako je, juče je naš član dobio telefonsku ozbiljnu prijetnju. Prijetio mu je jedan od ekipe tih bandi. Posle toga smo mi odmah pošli u MUP, podnijeli krivičnu prijavu protiv lica. Tako da u našim patrolama koje obavljamo već 5 nedelja na vodama Podgorice imamo odličnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova na koju sad im upravo zahvaljujem na tome, evo i javno, jer stvarno su nam ljudi izašli u susret. Inače, po zakonu, dok nema lovočuvara na vodama, oni imaju zakonsku obavezu da to rade. Ali za razliku od Ministarstva unutrašnjih poslova nemate dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Oni tvrde da na ovaj način da pojedinci na ovaj način pokušavaju da spriječe izbor kandidata na javnom oglasu u Podgorici. Vaš komentar na sve to? Pa sad ću da vam kažem, očigledno da u ministarstvu ne poznaju materiju, oglas je nelegalan, što jednostavno ne postoje važeće ribolovne osnove. To je krovni dokument da nekome date riblji fond na upravljanje, moramo da znamo stanje i brojno stanje riba koje plivaju u tim vodama da bi neko sutra mogao da čuva. Još jedna stvar, nema licenciranih lovočuvara. Znači, naša stvar šta tražimo od ministarstva da povuče oglas koji je nelegalan. Druga stvar, da naprave da se izrade nove ribolovne osnove za vode Crne Gore. A treća stvar je da organizuju stručni kurs lovočuvara. Znači, ti ljudi sutra kad dođu na vodu, oni su ljudi koji mogu nešto da urade. To su, dobijaju uniforme, znači postoje značke, oni su pravna lica, tako da kažem, da djeluju, a ne neki ljudi koji su do sad civili, da kažem, čuvali vode, oni kad dođu, znači, ne znaju to da rade. Iz ministarstva su rekli da neće povući aktualni oglas jer inicijativu potpisalo samo 5 ljudi. Koliko vas u organizaciji zapravo ima? Opet se služe nekim neistinama. Nas u organizaciji ima, napravili smo koaliciju neformalnu gdje ima 15 NVO udruženja i ribolovnih klubova iz regiona, odnosno ne iz regiona nego iz Crne Gore, tako da opet se služe nekim neistinama. Kako vi vidite rješenje cijele ove situacije? Rješenje, kao što smo tražili od ministarstva, pod broj 1 da povuče oglas koji je nelegalan, izrada novih ribolovnih osnova, obuka čuvara, da završe stručni kurs, da budu sutra, znači, ta lica, a naše ekopatrole će i dalje raditi svoj posao, kontrolisati te čuvare šta rade i kako rade. Hvala na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Eto, dakle, čuli ste, nadamo se da će Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa svim ovim nevladinim organizacijama doći do nekog dogovora i da će se, dakle, taj riblji fond u rijekama Podgorice sačuvati, što je na kraju i najbitnije. Toliko od mene za ovo jutro studio.